وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن الحديث التاسع utawi iki ku hadis kang kaping 9. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sukhrin saking Sayyidina Abi Hurairah yaiku Abdurrahman bin Sukhrin radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah, amin. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu tau krungu sapa ingsun krungu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama yaqulu halidawu sapa Rasulullah, rupane dawuh, ma nahaitukum anhu fajtanibu, ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Ma utawi barang nahaitukum kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh, nyegah anhu saking emma iku fajtanibuhu mongko ngedohono sapa sira kabeh hu ing emma. Wa malan barang amartukum kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh perintah bihi kalawan emma, faktu mongko nekanono sapa sira kabeh minhu saking ma mastata'tum selagine mampu sapa sira kabeh. Mana haitukum ma barang nahaitukum kang nyegah sapa ingsun anhu saking emma, fajtanibu mongko ngedohono sapa sira kabeh. Ai taba'adu tegese padha ngedohono, maksud ijtanibu taba'adu. Dalam riwayat lain nganggo lafaz fada'u mongko ninggalono sapa sira kabeh ing emma, utruku pada taba'adu pada fada'uhu pada ai hatman fil haram mencegah napanya mana fajtanibuhu mongko ngedohono utawa ninggalono sapa sira kabeh hu ing emma. Wa ma amartukum wa malan barang amartukum kang perintah sapa ingsun bihi kelawan ma faktu mongko nekanono sapa sira kabeh. Wa malan barang amartukum kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu. Dalam riwayat lain nganggo lafaz faf'alu mongko nglakonono sapa sira kabeh, faktu mongko nekanono sapa sira kabeh. Dalam riwayat lain faf'alu mongko nglakonono sapa sira kabeh minhu saking ma mastata'tum selagine mampu sapa sira kabeh. Yani ma ataqtum wa gaddartum alaih, selagi mampu beri kemampuan dening Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ahlaka pon kenikah dari Sayyidina Abu Hurairah asmana tibi Abdurrahman bin Sukhrin. Abdurrahman bin Sukhrin aneka nyamana sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah neka selama Odin menganggap musibah hanya ning telok musibah, lain neka dianggap musibah. Musibah sepertama ingki peneka wafatipun Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aneka musibah besar bagi sahabat Abu Hurairah khususnya
karena sahabat Abu Hurairah orang selalu nyandingin atau merengin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, waqatul Utsman. Musibah paling terbesar menurut beliau terjadi dekat beliau adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Ketiga, yang kibaneka elangah mazud wal mazud. Mazud ni kan nyaman kandongan. Jadi ketika beliau Sayyidina Abu Hurairah nikah karena sering asareng bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi atanya dekat sahabat Abu Hurairah, hal ma'aka syai', wahai Abu Hurairah, apakah kakek andi sesuatu hal saya kenengkakan? Fakultu na'am ya Rasulullah, tamrun fi mazud, beda tamr beda dalam kantongan ya Rasulullah. Tak banyak, beda sadebu, napanya mana beda 11 napanya mana kormah, beda sadebu 20 kormah, macam-macam riwayat nengkak dinto. Nah hebat tah dari kormane, dari napanya mana kantongannya ke debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat sahabat Abu Hurairah mon kakek hajat kormah langsung kalak dari kantongan dia. Selama ngalak dari kantongan korma ini tak pernah ada pak, bedoto kantong ajaib. Bener Doraemon tuh di kantong ajaib, mulai bilang bahwa ada kantong ajaib. Jadi sahabat Abu Hurairah ini kan di kantongan selangsung dari Gusti Kanjeng Nabi, nyaman mazud. Situ bektoh dalam sahabat Abu Hurairah ini kebakaran akhirnya sampai kantongan ini ke kauber. Lalu ini kemusibah sepaling raja Sayyidina Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman ibn Affan kauber kantongan. Kok lebih eman ke kantongan jadi nih bang kebungko. Mon bungko kena ngabangun, keng mon kantongan rees, kena tak toman tade bolan. Kalak bodoh boleh, nyaman mon nanti ini kenggi. Keluar 5 kilo beras bodoh boleh, 5 kilo beras bodoh boleh. Engkau andi bungko kalak lah. Nah, mereka sekelumit ceritana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau langsung mereng debu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari debu Kanjeng Nabi, mana haitukum anhu, apa saya larang bingko, ay mana'tukum minhu, apa saya larang bingko, baik larangan gelak sa'roba haram atau larangan sa'roba makruh. Larangan ini kepada dua dari Kanjeng Nabi. Bedah larangan sebentukun haram, bedah selarangan bentukun makruh. Ben Kanjeng Nabi tak melarang sesuatu kecuali sesuatu selarang ini ke pasteh beda hikmah, pasteh beda manfaat kanggo orang sekelem ninggal lagi bareng selarang tineng Gusti Kanjeng Nabi. Larangan-larangan selarang benengkok debun Kanjeng Nabi, mana haitukum anhu fajtanibu. Dalam riwayat lain fada'u, utruku, apa selarang engkau setiap sesuatu sekabina bareng selarang benengkok fajtanibuhu, maka sejak sampai sekali-kali kakek mak semak deke bareng selarang di Gusti Kanjeng Nabi. Baik selarang gelek aroba perkara seharam otaba perkara sewajib, maka meninggalkan sesuatu ini kepada dua, beda sewajib beda sesunah. Meninggalkan sesuatu sewajib aneka mon bareng gelek haramaki bi Kanjeng Nabi. Meninggalkan sesuatu hukum sunnah bareng-bareng semakruhaki dine Gusti Kanjeng Nabi. Wajib hukum meninggal sesuatu seharamaki bi Kanjeng Nabi. Hatman
ningkel kelaban secara wajib dalam perkara si haram, wa nadban fil makruh, meninggalkan sesuatu hukum sunnah nanging dalam perkara si makruh si kebaci dening Gusti Kanjeng Nabi. Contoh si haram banyak, tak boleh zina, tak boleh mabuk, tak boleh matiin orang, tak boleh ngober hayawan, tak boleh ngober orang lah, napanya nyiksa hayawan, ben macam-macam mereka larangan-larangan se hatman se wajib. Adapun per orang se ngelakonin perkara ngak nikah perkara se larang bi Kanjeng Nabi sarwa haram, berarti maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Larangan kedua beda larangan se makruh. Apa se makruh nikah? Ngak-ngakan tanang bi kacer. Makruh. Larang bi Kanjeng Nabi cuma hukumah makruh, berarti ninggalaki perkara semakruh hukumah sunnah. Tekeneng campur bareng si haramaki bi Kanjeng Nabi berarti hukum ninggal hukum wajib, bareng si makruhaki bi Kanjeng Nabi berarti ninggal hukum sunnah. Ngakan tanang kacer, ngakan mancing makruh hukumah, ngakan bebeng, ngakan mata tak boleh, nikah makruh hukumah. Al-basal ngakan bebeng mata ni kata oleh apa sebab dak bebeceng. Mereka orang can Kanjeng Nabi, orang sing ngakan bebeng cek sampai mak semak ketang masjid riyah. Arapa bau na bener je ganggu dak khusyuk orang. Mereka mun apa je Jumatan laku jasi katan ki kina. Jumatan ki aruko eto. Allahu Akbar, abolong bi beko. Sabak rokok je lah. Ke besi waka, kapeng si waka untuk Jumatan. Niat si waka untuk solat Jumat. Cak ngapeng rokok, ngapeng siwak. Paham? Sampian munasikatan, aniat engkau aniat asiwakan hasil hukumah. Nawaitul istiaka sunatan lillahi ta'ala, sampian nasikatan jalan ke masjid nyaman orang saya pengen nyanang kuy dah ya lah bono boceng kaya mga boceng Allah jangan saya pengen kena bojong bi apsa apa gua kata nenganya apa pengen kira paham lagi walaupun makruh ngak nih kecangkep enteng bareng saya kebaci dini Gusti Kanjeng ngenom ngacer ngakan ngacer biasa ngakan kerupuk rocer ngacer do sekanan ngompak nasi sekacer ngakan kerupuk otak benginom ngacer cek ngacer makruh hukum makruh apa makruh jadi bareng setek kelebur dini Gusti Kanjeng beda orang di zaman Kanjeng Nabi ini pak ngakan ngacer pak Kanjeng Nabi ini kemun ngetinggal bareng tak bener tak dentik sehari dua langsung kul biyaminik ngakan bi tanang si kanan ya Rasulullah seporan ya Rasulullah tak mampu ya Rasulullah sombong kul biyaminik tak gelem dak perintah Kanjeng Nabi ni tak boron pola karo bareng si sunnah akhirnya orang sing akan ngacer ni tanang si kanan ni ke jempe pak ngaring setruk dia si kanan ni tak bisa tak kena ngapa guli anapa sebab tak norot keperintah Gusti Kanjeng sampean ki sini tahu sane orang barat ruah prasmanan ngakan mancing ngenom mancing orang mau ngenom mancing ini secara medis secara kedokteran aneka tak buru dek ginjal sampean mau ngenom mancing ini pak enom na sampean aing saya enom nikah buru dek betes tak masuk ke ginjal, tak serap di ginjal, sedangkan ginjal sampian ni ke buto aing ginjal sampian ni ke apa-apa saya sunahki pasti sehat hukum mengakan bi sendok derma benih makro khilaful aula sesunnah bi tanang abeco telo gerigi dah ya lah makan ngak nyering tak botak ngakan di tanang kanan ni ke hukum sunnah apa mek pengakan bi tanang sebab nasi mun masuk ke tabuk nikah kotu cepat pembusuk nah sop aja cepet
bau ke dalam tabuk nikah. Mun tak cepat bau tabun sambian sakit beleng ke tangan. Bukti apa sambian bu embuk mun di anak ngala nase cek kalak bi tangan ngacong bi centong atau babi sendok anak takut cepat bau. Sedangkan kakanan mun masuk ke dalam tabuk kudu cepat bau. Mun tak tuli bau senep ke tabuk mereka nabi tanang malah tuli bau. Paham sampean nggih? Beco. Le beco je sunan kalau cor bene ke koboan. Mau beco reng beco pola ya mereng soreng. Kadang-kadang kiai na bro beco di budi karen aga beri barokan. Sunan kalau cor. Apa manfaat tak beco? Takok bede-bereng najis. Sing ke sampean deueur takok najis. Tetikunan nareng abeco je benekan kui melecen. Paham? Abeco melecen. Cekak kapi tak beco tak lecen. Ada ulin tak beco. Abeco ni bener melecen, male tak najis tanang. Paham nggih? Deueur toju ngenom toju mancing makruh. Anapa? Sampian mau ngenom mancing maka burun aing ni tak buru dek ginjal pak buru ke betes. Cuma tahu aja dek rem apa aja. Oleh karena gading to, niki banyak keterangan ke budi. Napa selarang bi kanjeng Nabi berarti macam dua. Mon berupa larangan haram maka nyewin kelak hukumah wajib. Mon larangan berupa sunnah berarti nyewin kelak hukumah. Napa mau larangan berupa makruh maka hukumnya sunnah. Banyak barang cek makruhaki bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampean mau napa deng cek adep dak kiblat makruh. Ye cek mungkor ke kiblat. Mau napa deng mau tabak keme cek adep dak kiblat atau cek mungkor ke kib ye cek adep ke timur ya cek adep ke barat. Mun sampean adep ke timur berarti mungkor kiblat, mun adep dak barat berarti ngadep dak kiblat demak dak lauk atau dak dejeh. Kecuali jeding pacet lah badan ni ke pacet tak bisa yo badan remak kipon ni kembonan. Seneka nika ya tur kapi pak. Ya tur kapi. Betul muka titi ilmu semanfaat. Amin. Lancang kita terangna pono leken nikah apa nikah sya'rubah napanya mana larangan-larangan masih haram hukum wajib hukum-hukum semakruh hukum meninggal kala hukum sunnah wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت من التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور.
اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأماتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.